Hello. Ai voina hianin la record kan tuma. Tuna hianin Three Brothers Recording Studio ORK Studio ka omeka I tuna ka ron record tur hi mani a kan shoot masak kha ani a shooting kan ti masa a recording taka kha ka ti le thelo awangin tuna hian kan ti le no do na chuan tlong takin kan ti thei tura nga dila min lo ngai thak saka min lo thlirsak le zel turin ka som chewa tuna ka vlog masa po kha min lo thlirsak ka lawm em a comment tam taka oma I khanga te po khan lawm thu ka soya I recording te po dam chuan la ron ti vele zel ka tuma han chol zeu te nei chin ma ila ron come back vele zel kan tum ve tang ani 1 2 3 atra kan ngai thablok don kan ngai thama san phat de ka tin don nge don lo kan ngai chin phat don ni record mai ama original ki khachu katan sak a har deu riawa chu bang chuan in tlemin kan pot niam de leka chu po chu ka thei don nge don lo kan la shi lo le zela kumina studio ka voi khat lo na nia chu bang chuan in harsa viau nei the amoi don em Ako may ang tuwa kinso siya tuwa. Sai về sama ka sai ne thì lo tu ko mo sai qua tum kon kha la tur don no se we ha ta ka sai qua tum kon ni chang gai lo tu don ne ke dia pu ma sa ni ka ke ko pa pu na sa chin na tu sa ni lo pa pu ka te ko ne Rai quan tu thọ tết sáng năm mô cắn hạ ruộng lawm lut tu ka mo asanga te khanin ka o khai ka in tu khop lo lut tu ki se thianem khơi mà var với này hen tha cắn hẳn lá này quarel hi na kati du lai mangai na par tlan dum la ya katsan tur hi idon lo vendi mahse mo du lai lung chirin kalam lâu hoi lâu kia
Eldorado Girls Hostel chaltang lilivenga meiche hostel nuam tak mai hon tharanita e single room double room le dormitory nuam tak omen free wifi a ombuka current a omlo po a harsa na omlo turin power backup chatak a oma in soi na tur chatak omin two-wheeler parking remchang tak a omboke sida tamlaba wangin booking ron tivat role ichang lo pal lawange chichiang du tan annoya phone number kan tarna na hian biak po thei reng kan ni e Eldorado Girls Hostel chaltang liliven Aizawl Mizoram